Nih arep ragina seken nadane lho. Tuh megening dua, munyine luwung jangi. Misi lantas meremon tuh. Lek-lek nama godoh emon. Premon tawa. Wah, dunian godoh emon orang. Bongol. Nyen bongol. Cang bongol. Iya itu. Premon aja nih Premon. Oh, jangan orang godoh emon tadi. Bisa menggendingan belas ini. Nak li gunung dia bisa menggending. Mama apa tuh? Iya. Mama apa? Sila matamus. Bin? Jago ngetunu. Bontotnya karbet deh. Ya berat, uyak entut kan. Aeng berwadan kan. Cara paling dua gemar tak bisa monto kan makejang sombong. Bener yang bisa coba sing jawab naik. Jo ya lo. Irago sing bisa menggending Men sing tanya belajar menggending. Jani ada lantas nak ngendengin sing bisa nyautin eje ke Irago. Jani lawan nak lo. Ayo lo. Lawan lo. Ayo buka tanah. Wah. Nak megending kan muka jano. Balik uyak kau dia lawan. Enak gening lo gitu lo. Mok. Yen tiang ti orang sing bisa menggending tiang sing sebat sing mok. Man, nak mula saja tiang sing bisa menggending. Mok pemekah ini terus terang. apa mok pemekas? Mok sing bisa. Nah, mok lawan. Megarang nah. Nah, mok ada ngedengin mok. Enak. Rarahang ring tangahin wano. Ceritani negani celeng alasan. Pasang gede kulit dalam tujuh. Ranas tapak remok jerang cara juga. Cara apa? Cara celeng alasan. Dia yang ulah memunyi. Ken. Nyanan duka celeng alasannya. Bisa 5 meter kertas balungan sah. Gaya. Baru metani puan dia ni metakon pin pidan celeng alasannya teke. Saya macet di jalan. Gitu kan goban celeng bakat hati-hati nyen. Udah cair udah patani. Jika gendeng acan sing. Rarahang ring tangahin cari. Pelitani negati lindung uyahin. Lajit angin bajang langkong pasang nyandong. Nabok barang ini bawa cara lelawan. Tadu ji. Cara apa? Cara lindung uyahin lengkong. Mula saja lindung uyan nak mula lengkop. Tawang sok sama lindungnya. Ken kasus mana? Mungkin cenek bolong urah ke lindungnya. Selindung man murah ke. Nia. Nyak goreng isen sebelum ceko. Goreng sudah cukup. Renyah kaing-kaing. Keruang-keruang. Cicing keadaan kain-kain. Nah, cang sepanan jo ngomong. Bro. Sudah selemang gelang alendo. Jani subayang lanyuang lo. Jolima sudah diwang lo. Ayo kita nganten sekarang yuk. Ayo kawin sekarang yuk. Ayo. Nak Ken sejati ini kena lo menyamang jadi ngajak mo ah. Kong, tadi mah jadi nganteng ngajak nak wanita dodonan. Adi mau senawang, adi lo seman nyamak. Aduh, mok. Adeng-adeng malu mok. Mantun atuh mana merosak. Deraos nak itu malu gugun tiang pemekas jani mok. Ken. Saling man menjanji nganteng. Tepuk lumen anak ini mok. Aniknya jangan den. Nih, ilok sumur kegelang lah. Ben mani. Mau periksa ke puskesmas nah. Aman itu seman kacamata. Cuma ada aja belakang aku doang tebet terus halo. Matan Cibonar. Bos gelang ilo lanang ngisi cadene gelang. Apa ngisi cadene? Udah kene memene mau peringatan nih. Cien memene. Maniki Timpalnya murid TK nih. Si unyi ada nih. wih wayah kot-kot murid TK ya. Ih, wayah kot-kot. Murid TK si Unyil pura-pura tidak kenal lu sama gua ya. Hah?
kenal sama gua. Isi kenal jak tuh. Hah? Isi kenal jak tuh. Ajak nak tuh. Oh. Di tu. jam. Di ubong. Wah. Jangan kata jangan kenal sih. Kasih nama. Wah. Li. Anak atau tona. Hah? Anak subuh selesai ajak canggu. Jangan kata. Jangan saya bubung ajak pici-pici. Wah. Aku seng. Itu di hotel Batu Karu. Oh. Vincent lihat. Kan. Unikat kan mau jalan ikal main. Ikal main ya? Ih, Begitu? jangan balas. Oh. Di jalannya petang dia. Mana? Lampu mati. Hah? Begitu gelap tiang di mobil. Tunggu deh. Ayo, dong. Gaya kan pici-pici ya. Ayo. Ayo kita. Supaya ada kebebasan. Kebebasan udah. Cang nyuang. Nyuangnya. Pici-pici ya. Pici-pici senyak kan linong. Jangan senyak masuk mang aja linong. Abah. Udah kan nasi kain lah. Senyak yuk. Kengkel lo. Mangkin ni. Kados dan kemana yuk tiang dukitnya. Doning dan rumah so di tiang nonin pacang menjanji nganten dan wenten. Oh, kini bajang-bajang cari janinnya ya. Sapu napi di tiang. Lain di hati, lain di mulut. Kengken sebayan dari selemang. Rah di tiang berikir ada dua gong. Di tiang tresna, di tiang subakti yang paling mau Jangan dan wenten di tiang menjanji sapu nikah dan wenten. Ih, ajomnya. Har, jangan jom lima aja. Ah, Bos. Aduh, mau aku yang jom lima aja lah. Bos. Saya ada ulang, saya jom lima aja. Betul lima. Ada mata. Ajak jom lah, ajak jom lima aja. mungkin tiang mau. Nah, kengken sudah ada mimi. Nualangin kayu lah. Kadang kamu supaya jani ke ngalai lo. Kengken kenapa? Mimi milu cara carikan. Mangken yuk di pewanangan Cokori Dewo pacang rerah lo kesumo. Hah? Kewantan sane paksan Cokori Dewo wau boyo lo kesumo. Sing lo semua nih. Ini Lo puspo pianak di tiang. lo puspa. Ya Allah. Ini dong lo ke semua men. Dong lo kesumo. Lo puspa nih. Lo puspo panak meme. Astaga. Meningnya nih lo, ini. Lo puspo. Lo puspa. Benar. Saya lo ke semua. Sing lo kesumo. Wah ini ilahi wal Apa kalau nanto? Nah kalau paman ngomong ya cang. Kasih manduan kan boleh. Nih, nak kengken sudah ada kerawit nih. Wah. Kerawit nih, ane ngurak-ngurak songjet mereka kerawit adanya. Kawit nih. Nak kengken kawit nih mi. Yuk dene sane angkan di tiang piana. Boyo pianak di tiang Cokori. Sing piana nyindo. Wanda semeton Cokori Dewo saking puri sigar pedong. Oh semeton tuh. Tuh, menjadi patok ini. Ida bumantene mas semetonan kemar. Oh kemar aja nih. Boleh dia laos. Bener patok. Dah salah kamar. Punika mawinan tan keni untuk Cokori Dewo ngene. Muana patok sat. Nak bener kemar. Iman lo semua jauh. Buron yuk diri tiang unasang ring Cokori Dewo. Menawi da Cokori Dewo kanton eling ring pengabeh linge duene dane Gusti Pati Agung. No. Nak mulut tali tanam geladi itu di sigar dong. Nang atur ni aji nih, pang iaji sengat senglane. Iajeng lah. Ingin mangda keni atau di tiang talan ngelinge warang. Nak iaji main. Mumpung Cokori Dewo lewat. Benar. Salah kamar Ji. Salah kamar. Ini kemar Ji. Kemar. Niki ada nih kok jak. Ini kok gegelan jangan mau nih. Mungkin sing pedas boleh dewo nyingakin. Pato kok banji pato.
meme Sujatrina kengkeng. Nung lasul matur sisir yang ratu agung. Iyuk kening putran Cokori Dewa saking riyen sampun kaiket antuk pianak kejang. Punika temawinane mangkin. Puron yukti di tiang unasang reng Cokori Dewa mumpung Cokori Dewa leda nedonin titian penyeron duene sane kamar. Yuk kene pengabeh linggih duene teh dane Gusti Patih Agung wenten iri kering puri sigar petung kayon Cokori Dewa pacang angen napi. Nah ini awenan sida gelah ngejang pengabeh linggih di dusia itu utamanya ya tuh tanggal 8 sida mesikan jagat sigar petung kelawan naga gomah itu udah tujuan kayu gelah pantawang ini Yen cutat asa punika gumanti patut yen kemana antut titiang becek pisan mangda nenten saking riyen memesah kuren Cokori Dewa kelawan puri sigar petung sapunika kewanten embangken mau balik pisan wicarane mau balik wicarane ri sampun wenten iri kering puri sigar petung radu gomong Sujatrina kengkeng. doning ne mangken puri sigar petung sampun kekuasaan untuk dane Gusti Patih Agung nenten wenten matur ing lingeh Cokori Dewa saya aja neratornya yang sing jahat san rumah agung tuh ben kengen Adeng malu Dewa Ngeros adeng nih. ngapi malih calon matuan Cokori Dewa iya Haji ida nake lingser nih makin mengenah reng krangke kurang aja Ayo. sangkalen adeng-adeng nake malu basangnya dari panas ke walotake dingin nae basang sih dari panas ngasih bang dingin otak aja bang dingin asal di kulkas Nah, silabang kulkas. Alah batu tadi balik. ne makin sabun niki ratu dua agung liksir Kengkeng. titiang maksud serareng Cokori Dewa ne mangken sabun api ja kayang Cokori Dewa ne mangken yen mana titiang ireng darmone jajarang riyen yang kemana hantok titiang iweng pemargine sabun iku kawon pisan dados ratu dua tapi yang mungkin jipang payudut yang nganten aja Neng, doi Dewa sang sayu. Haji jengah mas kayon haji ini sangkane pelaksanaan Paman Agung. Apa beli lantas haji Dewa ini beli haji ini mengenah di kerangkit di kuda nyari kayon haji ini. tapi yang mungkin Nah, yang tadi dia haji jadi kayak Dewa, di Dewa ngelunganin, kewalan doi Dewa mau pusat Agung mau kejani. kengken di tiang Nah, yang tadi di dia haji, di Dewa pasti dia gelong ke Prabon. heh Prabu nih lo sebelum berangkat ke muka anu aduh sedot aja ngelong ke Prabon itu nginep wangsa nyaru nyamar kamu ngelong Prabu nih tapi malih sampun wenten semeton duwene pacang iringan pembantu nah pemekas idewo tadi inggih sampun adi dan beli penjalan cek rel gitu beli nasi nawang purin idewo nih adi ngetang beli kamu kan itu di purin idewo dibencinya beli ngerajing ada takon di Indonesia idewo malah semeton utawi kegelang timpal nih rumah kat pangidang melanin idewo tuh kalau beli lihat sedang becik kepisan reng puri sigar pedung ne mangkin wenten detagon titiang kantun ming sikit titiang saking puri surya wanu ki wonten ngelung ke Prabon nalari rike kampanen pianak ring pengabel inggih titiang Gusti Ngurah sapunika Gusti Ngurah Mirang mereka haji melingeh. Otaknya kok separuh di sini. Gawat, cai matur. puniki senada ji Kengkeng ya. Haji budal kena kegombang kairing ban penyeruan duene titiang sarang jadi mereka ke sigar petung Nah, yang coba kita jangkau ke wilayah Dewa kelawan hari di Dewa nih. Haji lah kerja. Ini kan margi Dewa.
kan gong sing ngerti. Sing tawang sak gas nih. Bahasanya bak mesti gas. Halo Pak Camat. Masyarakat Tegal Tepen Bungsel nih ngenggen nih. Sembakonya kapan dibagikan nih Pak Camat? Medem Camat ini. Selamat pagi Pak Camat. Selamat sore. Wah, selamat pagi. Dia camat sing nawang bahasa Indonesia. Bagaimana undangannya sudah semua berjalan itu? Sudah semua berangkat dan jalan. Kalau masih tolong dipapetkan saja. Dititipkan, baik. Saya seleksi dulu. Gini enaknya dari bapak. Meme, tong korake mau kacau mata. Celano. Diradu. Sing dingin barangnya sing. Muna ban jendelane. Aduh. Kengken tuh. Kengken. Jupiter. Bisa but tebok nih kan. Ra. Melang. Yen kau ulung kan meledak wok banyar nak eh. Apa ulung meledak? Kemudian sing apa bom. Weekend bom. Tuh ane belum. Nih sing tawang nih. Apa tuh? Nih madan talpen nih. Ane akan nulis tuh. Pulpen. Talpen. Dijoci megai ini Ra. Dong sing ning ngurdo nih. Sing. Jangan taruh ten ngurdo. Anak guyu ngajak nyamuk. Apa nih cablok? Baik cara bungut Donald bebek. Sekan nih tadi apa sih nih? Jangan di camat. Hah? Camat? Oh. Ini dia beratu, halu-haluan lah di camat. Kadung SK nih Dun. Weh, ada camat pedasi SD. Sangkang camate medasi SD, mapan camate konen tamat SD. Anak neng SK blok kan kecil. Gunane? Tamiu beliu rauh teko pedoi cai ngunuk kang toko kae ne. Aku dong unang. Telung tali. Aku dong beli nasi. Udah kadang 5 tali. Nyekar bang nar benduang tali ungkus. Bibis tagi sedagang nasi eh. Oh, gitu. Oh, dum jadwo. Oh, beres. Hai. Yuk. Purin wakini. Mapan ratu ni disigar patong nanunglah kepatotan. Ni mulu patot ngisi gumine sing jadalan papodan wakini. Kewala antos na. Kengken po wala suwagan kapen papodan cai ni. Satanan wake manyak cek pungolan cai ni wake sing suku. Antos na. Ada bencong lep. Di ngawak sanjero ni. Tiangnya ngawani. Ane muani jegek. Tiang muani sekan jero. Abene kembung. Ngawak colek konen kenal sebabane nyolek. Itu besar tangkahne. Lian saput tiang madudog. Rago manundangan. Tiang manundangan. Di puri perayaan kemenangan Adharma melawan Dharma. Tadi mau balik jero. Iya melena aja kalungan, yen kalungan Dharma menang, Adharma kalah. Contohnya
Mayodanawa sing percaya kening Ida Sang Hyang Widiwasa mati sing ada keturunane. Gitu. Dini Patih Agung ne Momo tadi raja Sang Prabu di Kerangkeng. Kayang Jani nu di kerangkeng jero. Kayang Bintlun nu ditu. Man yen nunuk merayonan kengken. Yang ngemaling ngaturin Ida pang merayunan wen. Dong ngoto ilah-ilahnya. Oh sing lah di orta. Ye mati masang. Mati. Yen ada nok takon Kang Wang gigis-gigis sang urip. Padoh ada. Baik kupuri. Yang kupuri ini. Saking Banyuwangi. Sopo jenenge, Mas? Aku. Yo. Meriam Belina, Mas. Meriam Belina. Aku Meriam Belmontor. Wonten apa kene? Yo, gawe gede. Ping siji gawe gede merayakan Raja Anyar. Ping loro krap kambe perkawinan anak raja, Mas. Oh, anak raja. Yo. Sing cewekku. Oh. Panitia sekaligus satgas. Tadi beling. Sing beling puni. Kengken. Amil anggur. Apa Madam Keto? Amil di luar kandungan. Undangan kayak Iya tamunya. Sing tawang di margone apa ada gitu. Oh, pengmangke ngatrang ayam pengawang masih. Ini kengken muat beli nih. Oh, beli melalui ke beleng ide kopi lah nih. Begitu? Supaya ngelene seduh ngone. Ada no. Kadana gelas. Kadana gelas. Yang mudia ngapa aret? Kain aret. Kenapa nih? Sing nawang ceruret. Apa Madan Keto? Sing nawang ceruret. Sing cerorot. Yang ketolan barang-barang ale tongos ngajar dia. Ale tongos. Tadi dulang. Panitia camat aduh udah kene mau kok bancamade di sangkal mau camate sing taen majemuh oh sing taen majemus bimani gede pandase deng-deng ibune pang sing mau nah terima kasih tawang camat apa ada camat calon
mati calon mati. Ya gelem-geleman. Oh gelem-geleman. Nasut karya kar suntik kaji parmalin. Ida daning menahan sami. Iring ra genai suang-suang duaning murdaning jagat pacang medal. Ainge Ratu Agung durus medal punik gunaan wini pacanya siang sami. Kengken kena camat nih. Gelah peneken siangon Ciraja ketunen ngurus jelma gelem. Boyo asapunika Ratu Agung banyak gelem presiden tangkil nyak siang karyan duwine duaning nembe wenten karya. Bang sengenggalan kesemu yo. Inggih. Makin puniki pinunas titiang sedurung acara dimulai titiang lungsur linge tangan rin. Duane wenten proyek raksasa. Saget bengelah proyek raksasa. Kene Pak Camat. Inggih. Ben mani-mani setunggal ada proyek apa aja? Apa buen proyek raksasa? Ngong neken. Inggih. Ngong sing neken. Ha. Ngawak-ngawak ci ngangong kan gitu ngong. Ada. Jag benyah latek ben camat nih. Pulpen raja nih. Nggih. Pik ngejang. Nggih. Terima kasih. Bagus tamiune. Mirip subam kejang nawa. Ini tapi Mawen metakon kaping raja nih. Raja nih anyar nih. Nak ngudian dini mah ada rame-rame. nggih napa piwenten sing tawa. Hah? Jak petegan silo mengkerbau nih. Gelas yang ada lain ngadakan karya mau jaya-jaya abis saya ke ratu. Ini merasakan gobo bagus pokin lah. Woi, jak peserangkap cikayap. Ninga wacanan sang Prabu ane merasakan gobo ne bagus, pakai nido, cijak nado ne bagus, rasang ciban sini. Yang sing bagus. Yang orang si bagus, cara drem misi uli kotor kini juga. Nah, jangan bagus. Nah, di kena kan, mesti aja kono juga. Tuh marah sajan. Pengayah bagus apa kek? Ya. Seng! Maluin si menekan bingung. Awak gobo kelimang panju seng banyar. Gus. Yen kene pengayah marpangin. Pengayah bagus, raja bagus. Camat bagus. Puniki manut bisa ring jagate. Wih, raja dan wenten saman padu buat bagus nih. Raja nalar bagus mau wibawa. Banyak bagus apa kek. Camat sedang. Sedang kudian nih. Sedang nyuting. Lan. Cai mimpin ajak ke meliang-liang. Inggih. Mau kejang kesem gede. Ajak ke megendeng jadi amangan anginum. Pangtan ngerasanya madan suka. Tahu tak? Keciran duake, keciran duake, abang tu sing
dengan camat Don. Sekarang di camat. Lar. Ada jiglam jang. Lar. Do rumangna camat ke imang bangko. Maka sada panane. Udiang jan ieu. Ke panakne. Do panaknya ale panak. Jadi panakne. Ongkon dan ditlek tanam lek-lek ngesukumi nyen cengorin. Dong sangkan kene tekatine pastido bakal ngewoke-woke. Yang mulu tempel biro serap kekek kena taine. Sing cingorang tawang waki cai neluh nesti narangjana. Aji uge laksanaan caine. Tadi apa cikal? Tadi jatuh ketungol. Tadi pite bener lautang. Waki sing kirek jani. Li. Sampona ngake bos ring cicing ipun diagok. Pemekasan makan wentan bantan ring puri sampona pianto. Dua singe winayo. Piana ci anten ci ngajak Yadi dini. Jani jutet kene. Banten ci deglah gelah kalau kami ngajak Yadi. Adeng gelah ne putrene si Gatung. Karena di mosen wakia.